Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Usembut Menteri Rangba jong ke Sarkar Jela uba Preston Tensong mentakas ngi ke Henry Terik ubana Jembang Arajar Artway ulah her kerpang Syaribhoy District ban yakendo ya ki MLA ki MDC ki officer badru ki Riu Rangba jong ke Ribhoy naga benta ban yakren bat ban ye phliu jingmut halor ke jinglong jingman hapo ke district ha ka baye khun persya ya ke klam jingpang COVID-19. Kani ke jing hiar jong uba Preston Tensong kalong ban simkhia bandang penklan show ya kilat jing yada halor ke jing kio state jong kani ke klam jingpang hapo ke jela bat kham tam ha ke baka Ribhoy district kadai ke waini ki district ke bala kham sha akta na ke klam COVID-19. Hagani ke jing yelang le don rengkar ru ki MLA bakentup ya u MLA jong ke Nongpo constituency uba Merrill Bonds Aim u MLA ke Umroy uba George B Lingdo u MLA ko Sning uba Jason Saukami Maulong ki MDC bakentup ya uba Charles Marngar MDC ke Mauhati MDC ke Sning ke kong Magdalene Saukami Maulong u Superintendent of Police jong ke Ribhoy District uba S Sirti ke Deputy Commissioner ke kong RM Kurba bat kentup ru ya ki wei ki officer ha ke balai don langru ki nongelam jong ke Ribhoy Dorbar balalam kemat da uba RM Makdo bat uba RB Syadam. Haba keren sikilat patai kubor uba Preston Tensong haga benengkong ulabo ya kejing kerpat sikipait ba kejela bakin ai ya kejing nitrailang bat ke Sarkar bat kum ke Sarkar ke sngoto ba kejing khot ya ke pakhang snong kan kta shisha ya kipait ba bat kum bagalong menta ni don kam shwa ban yada na kejing kio state ke ne ka klam jingpang ka balabo jingma ya kipait ba jong kejela. Haga ni meeting ke bani trend mentara sini mentara jamit tolong ya ke situation ya ke jingkiu ke kes nang ta susu ya ki isu ki ba kata na ke menta jok ki pai ba namang ya bu menta ba ke lockdown ngemase ban ai ke lockdown ru nama bangi i ke jesa priang unu pinang kanang kiu na ke wei ke sini se ke sini batang menta ke sini ni poi hadu lais pa sa pun mut ke kes ke ba kiu unu pinang jimpang bat ki ba yak ki don hadu mener support kolong angut tenaklah dah kapelong ya ke Sarkar, kapelong ya ke district administration baru kawai, bat kunju ya ki MLA, ki MDC, ki don ke JTK ke Crown, na bentar ki nong sok snong, jong ka snong kawai pa kawai, jong ka district kawai pa kawai, bat jong ka Liu kawai pa kawai. Ki bentar kasni kemampi nilai sim ya ke review meeting, bat lu ni appreciate ya ka steps ka kalian Deputy Commissioner la sim. Kabanungkong kabai la sim kalong ba imsya su mentah hayin April ban ai bam ban ID na try kreatif bahai kata ban ni na government ru ni appreciate ya ni decision ya kena rai ka masip bat ka bangespa ban atsu anta kalong ba na ka Sarkar nila ai ru karnai ba la dai jia ba ya menta kasni hadin harbeji ya se live ji janmit la shai men step dai ban pendep no ya ka media bat kitu ki bayam na kadao jung COVID kim day banbu ya kametya hapo iye na jaka sumar kinra ya kamet joki namar baki jaka sumar ki hostel kila le lepai kamet na dong sedong ban pembit dan pembiang ban song ba kenang bo nu jang jingpang nu sapret nu sapriang tekin bu ya kasunduk metya hapo baranda lani hapo ka kompongi kinle ya kan yang berupom pat nangta entah kata ide ban rano ban pendet ya kamet ka badang sa lak menunggu hapo armaji kata kedika wei ka bang atwa ban pendip na kamenta kinong song kilong yin kilong set ibama ia kibakum kini gijat jinjia kin sngo baha ban ya trelang ban kejing penbet jo Sarkar ban kejing penbet jo district administration kenang bahkan menjia kajing sengosi ya kibahayi pasel kiparisnong berthau nang ni sakmat hakajing sapriang jong ni kajang Jepang nang ta nilai keren ru sepang kajing thang ya kiyo kiha ya kaniru na kalian Deputy Commissioners na kalian jong diperlok MLA sken disisla ajmut pun ye namar habadon ke lockdown habadon ke containment bila suhu ha kidon ru kijing ye bakrao ye kinong song Tenai tongin ia kejing
syadid kabenungkong kejing kebagi penduk kalong kumdo begini pun ya kaban ya lek kat bala bau diu knam jimpang umdei ban saprian kakawai pegawai kalong ye kalong sen hasnong atau jong ka distrik ba ke jelam kala juni parokoi kumtang karpat ya kinong snong parok bakin sobha ya kaban pikir bahai radi batu ban usiar bah naka neka klam kabajia kini gisni ke bangta nangka susu kadon ke jili kren na kamda ka vaccination kawai ka bang ako ban kerpa ya kinong snong jog riboy distrik barok kawai itu kamtam ke badon south ho samsnem shejro ka percentage of vaccination hane district kaduna ba laya kren mahang ye kren sani ni jaga bang ako ban kerpa tolong ba itu ki south ho samsnem shejro sneu ba shimkia ban lek ya kaban syai injection laning iong ketika kakabade ba pinsngau ba ban lek syak itu bijakan ki baka sorkar kala pen krek terbang na kabentaban ai ya ketika lani ka injection ya ki sau ko samsnem syajro balai ngilit penbori kani kadaw kalong namar ba ki scientist ki badai na kaliang kapoy kakhia jong ka perthei borokoi kila kren syai ba nginla banyada yau niu khnam jimpang de tang lemba kan ke injection de tang lemba jong kan ketika don ki nongsong snong ki paiba nongsong snong jongi ki bedang snow thu bakla don ru ki safety ki basmi don ke jing thu bakla lai pujai play post ne ka bang ko aban ong ya pi uwe ki nongsong snong kamtang ki tu ki south coast snen shijrong sngau baha ban kithia ikani ban lek eye injection haki jaka nakaliang juga district administration kila penkre kerpangi ki jaka ba lek injection kumba south ho neutuli south ho prateli ki jaka ban injection de kamde shu ki jaka ka ban jingai ba kin om bang ya ki jak lai kenta south ta kene ki jaka ka bala penkre nakaliang juga district administration kila biang ma ke sngau baha kumbango pi nakerpat dah kia berwajur nak mentajong kinong sosnong bagi diskau bah ban lek ban register batru ban ai injection di jongki bat kan mau kan injection kan kam RC kawai ke benkong la di ai mentar resmi pi up hadir real tayo hadu pratayo pinsa ai biang sakaba kumbang ong pi kata kadai kijing pendek kerpang nakaliang juga sorkar bat nakaliang juga district administration kabagi kerpat ya di borok kenong sosnong jong dari bohol district barak away kaba apat ni kren cucu ya ke vaccination kabaya day nak kementa ki south ho south nen hadu karprasnen ya kani nakwa akan betip ke sorkar kala ada ai order ngin sayo akin igisngi ki banwan south ho arteli kita inject south ho hajar teli injection bat ya kani nakaliang ke sorkar ka sa walk out namar kabangi kawai na district ka bakta maha kejing sapriang jong nu kejang jipang kade yang dia riboy district te nangte na po secretary ke sorkar ka sapet bangkat nu hajar telingin ha sa po riboy district na kamenta kani ke injection na kamenta kitu kibriu ki ba south ho south nen hadu hatras nen karta bat ya kaniru ngin sa pendip bah pihak penle ya ka registration ka baka kenang bahak kesni ka baka discussion kan bo da ka injection bakin pendep ya ka jing penbe kumba ngalapatai ka testing serta kalau ini babis hutu ni mentangi don ya ka ban test ya ka sampel ka de bitang sulong nang tangi don hatua tangat tura ba de sulong kawai henry dreams gidon nata ka baang idon han nasret kabalangi don apo kanis das natang idon ang tepo tura sibilosa telepipu ia ka testing ia ka collection of sample hoy pila banong bangila ban sim sample nakanu no bajaka tang ba ia ka sample ngimla banong ban test ang tu nya ban la sige jaga test kino.